O le ata toe a fea maia le toe aruatu le na toe aruatu ai nei ia longo Tino Filippo. Malana lango ya limoni. Kau kia. O lana lango ya limoni wa ole me tonu lea la uia. O le toe aruatu le utu aruatu le tamalo atu sa wala toe fesoso ani le na tamo limoni. Ai tate le I avatua le finangalo mana ia le finangalo fa alia o le fionga ya maiava viskota peteru. Ia. As taimi ma fa nga ina langa o le mai public ilunga. Le fa mani no ina maiava po le sunga te mai tailo ia. O le winga o le judicial review. Le sau le kawanga iro. Le anga itonwa o le fa mani no inga po le ale meta o le judicial review. Ia. Ia. Se taimi ma toi fo ia, toi fo I mala utala ile atale to tu mai lunga le to le uri ia. O le mea mua le ataua e utefia atai. O le how close they are. Very close. Mana tua mai. E ta taua ona whaai te le ni tangata sa avea makomasina. Ina ia awane I wha amao nia tele le atunu ulo na corrupt. E pei ona whaai ngoa ai o ia. I lona I ngoa fau lea o Mr. Corrupt. E whaai ngoa KC. E KC. E ta tau ona ia matua whaai te le I atau. A o lea ua toe sau lava e toe ngangana mai. O ia lea na behind all this. Manga kua mai foi. Lea nga leo Samuelu ile sianga video. E si video Samuelu ese mer whakarangoa ngana nga whai tau te ia. Ai isi video kiripi Samuelu nga whai kala Samuelu. Whai mai. O lea li leo longo. Kaua warka unga le Samuelu. O lea li leo longo. Ia. O re kama lea li mong. O mea mangi. Mana tua mai. Ele se kamai kiki ele kulo wa le ngana male upo to ia tau. Ele o se vale I Samuel. Ole a onga le lo ai exactly ya anga kala la fai mai. Ma ele ma fai fo yonga sau Samuel ka o mai se me anga ke lo ai la ku kulo wa ma fa fo e ke o kiki nga ye se leo yu kai o. Onga ole o sau fai mai kala ko msinga. Se ivanga na ole mea mongi. Esa o le to Moi. Se vanga nga le mea mongi nothing e tina inga le truth. Ai le ma fai nga sau kamaro Samuel. Fai mai ma fau mai ni kala longo knowing ola la ave loka I la lore pule nga longo. Ia. Yo ile vale sau pa ku sa mo ole a e sau fai mai ni kala o se silale la ava ku e loka I la lo ala ke fa ku en kar pepelo. Ele kai se ele make sense nga ko nga me pena. Ai e mafai o nga o loko kele ka o kingo se mele akaua pe a fai o ke loa mau ku e corrupt kankare Pe a kau de corrupt e fikaui. A fa Samoa. Fa Samoa so al corrupt kuruku e fai ngor kuruku. E fai ngor finga nga le wingor corrupt. Pio o le winga la le no faiat o lea la nga ka ko kau make le ete ma tau mate fa mea ta ile ala pe yai ni so o kanga o upo Samuel pe yai ni ango fale o upo Samuel le atu ale o ko sile samo ale o ko saude ile saula ngolangole la ngolo pomoni if ango wa nga ia lere pi o la wo fai unga famsingo kakia ai ua le mafai le mati le tila le anga e yei mela ua karangoa I kua ai sanga ngofo mai li lo Vai ka fara ki o mo fa kaskau. Kulo e so ma fo ola o sau fai sau kala le melia ai la ku e la fingi usila o e ngai ke mala malama I me fa pe vai Ai le sau la vai. Ere no por ko nga menga vai o ke o senda ku ngisi nga menga ke la fingi usila vai opinion o le ka ke langa o mea e ongo kukupu again o lai ai le moli mau o kala yenga fai Samuel o mai lola I le wing o le mele o le judicial review o le fina ngalo le o le fionga tamai tai loia o le lava tuidunga
ia ai so kangokula ia faita watu ia ile sila mai ala tunu ale la utango e tau faita watu foi le fa fai ngofi ia ai watu nunga karafilia e te mai mo mai la vai oi ia ma e fa palengi ia ile winga o le fa o saunoanga o se firangalo le o le fionga tama itai lo ia mai ava visikota ile fa manino ina ya Samoa le upu le ama le winga o le judicial review awa o I manatua mai o le ana toe apalai le apili e limongi ai tongi fa foi le kaulia le ala o so le vaenga le o le toe ilo ese committee ese mai to maoti poe ko review ko sila iai le judicial ia Paul vaenga o le famsinonga mai fida galo o le fionga le tamaita iloia ia mai ava viskota tolo mo le sila fia o le judicial review o le talo sanga i le Supreme Court por famsinonga maualunga e toe ilo ai le faatinonga o le famasinonga mua i le famasinonga faitu malo por District Court pesa ausia ele famasinonga mua ia ta yala male process a fai e maua ele famasinonga sa yai se fa le tonu ai maise pe a fai na solia ia tatau a le na tangi po o se molimau ona fai lea o le unga e toe fa'afo i le mata upu i le fa'amasinonga mua e toe fa'atino i tūlanga atoa ma e sea tupu o lona winga e le faingofie e tūlanga ese le judicial review mai le apili e paula i tū e sila totoa i ai le fa'amasinonga o le process ai le faapea e toe fofongaina ni moli mau i totonu o se judicial review e le ai o le judicial review e fina wailo ia i tūlanga sa faatinoa ai le mata upu i le faamasinonga mua e le lotea moli mau ai na o le awala ma le process sa faatinoa ai with respect o le finangalo po le komeni lea au mai e le sa avea makome sina mua tate fisilingia po o le alo na faina i le fa'amasinonga mua awa ua manino sa maua le avanoa le lei e folasia ai lana molimau le whakakau ia longo molimau o longo le ngawhai mua o lona whaapea mai e le tatau e se minista o na whaatonu atu le komesina pe ai se ana ia le ta uai i lana molimau sa fai molimau le alongo o misi kai a kere i fai ai le mele e le whaapea o le asau i le judicial review e toe whaapopo ai sana molimau no you were present you were heard at first instance a o lea ua fai mai uala o na sau nei to prevent further ministerial interference in police work e ka ilola o le manino ia le tau sila mai mangingo i o saungoanga whaftaitele lava le fionga mai ava viskota te lola na lena mai mo mena po le foi tatu tau mo fai e toe mati le whauinga tonu le po le ale me ta o le judicial review le ala ua public ai lona fina ngalo ma o te lo fu sanga tonu le avatu tonu i lungo le proklame le ia dawa e le ilola po le ale me le la koe saule li le koe kau fai ai pei ona tatala noa ma whaasoa nafi sa maualonga vangoa o le urua i mori mau lea nga kolo o le urua i mori mau lea or kama o top cop e ngala ku whati diulanga mori mau e le i mentioninga nga kere i whaiar mea lea ale sa maualonga vangoa i whaiai la lan mere u koe haru kau whai ia la fotu so vingan o le kaimirenga kula i momo mai ai sa karafenga i walanga lenga so inga re kapupulenga fo ngei o le conspiracy o le mele won mo koingi e la koe lango i limongi e li fai se famsingo limongi e li se kangi limongi so ke la pralanga mele la koe fai okay kwa lo inga la vai ia wa koso aku e ngisi e po limongi fo
e ka mo fai e koso mo ka opule I se me le kaunga o iai o mo fai unga le ho ma ka ria foi le foi nga kongi fa for ke si le foi nga le submission foi le nga ko mo lo e ko lua le nga ko mo lo e ko lua le nga kongi fa o nga ele ka kan kongi fa nga o ke ngi e mo lo ia ale la ko ile me mau langa ko mo ka opule ele fa ko mo mix sky ia mkanga runga leo o ke le ngala pra me alo ngole la ko fa ai o le vaenga le na toi tongi mai ai fa fole a pili lea o ma kila ai ma fa ka mala o ai o se fola to ilana tu te fa loia ma le si vaenga o leo e onga me le ka kaunga ko ave alo te fa yatu o leo o manga fesili mai le official a pili le fa msing porque si denga o ai kongo e onga kang o lenga mangingo aro makanga ruenga o leo ale fi wala o ria le ai so fa kwar me ale tati fa yatu tuaia na su e sa o le ngai case se io ka vai pe ka ki ko vai ai po fe pe ko filosofia ko me ole angingi mono ai o ya ile ko yo mai e mo le sim kwa le msanga ya nga ko representing ngam ka ngaru ngalo leo mo le ko leo ya le na o le vai ngana na le matau ya le to tau mo fai to le lau fa mangingo e le ngi fai nga mo di mau e le nga le processor me le vai penga ai ua makila ai longa loko ki nga le la audia mari ko por mi ska leo al par mi fo awai pa wa le o le me fo I mai le ko lo longa killer from singa ai ngofo highlight mai nga le upulea o le tali le fa peor kadia di o le mafuanga nga le nga ia fa le so nga ono le out of respect pa wa le o le me o le me fai ona pui le tanga talo na loto ya tatu fata tali po fer ku judicial review le o longo la pa la kala ya longo ya o longo ke mo ke lo le yo ma ku longa ma ku mo la ko ainga o nga fa ngo longo anko ngo ya longo o la panga mara wo mo mai mo le ngo fa le le ngo ai longo le longo le wa u le sa ma ke ngisi ma fe wa ila mai la ke mi la nga se yuta o ke masangi le yonga longkinga mo so longkinga mo ko nganga longkinga on ka ka le ka le ya me foi la ko grandmother e fa okala wa so ma ke ngisi mo longo masangi o ma le la ko fale o ke ai ya longo la ki pole ongo lima o longo por fi con causango sa mo longo foi pa ongo foringa ia o ke akala pe va ia o ke makuanga langa o fai pa ulang buanga fa ro mai el fali ia so uma o ke ro ko o ke vai ia ka ka le ngo pisa ngela ngo ko lo ma fo fo o ka ka file mo e funga nge aso le ki o ke fa lo fa le o fa sang kala e ke lang fa ko fa fa ma penga le o ma ko ma nge o e anga ia mai ka uma ia la ko nga lo ke lo e le fa penga ko la nga mai le o ke li ba ai wo ka o le ngi se la nga po ka o le ka ka le o te fa po lo fina ngalo le tau no filo ai uta inisio tau ainga sion to finen maf tau uta ai lo malanga nen ma tau o malanga yo na tua ai lo malanga foi lenta tau o ai lo malanga le taimo le taimo le winter uta le tu mana tua na o ro tuai e ele fia o le pese sivor kirisi masina fai ele i stasio wa rota o Utah o Rose Park le Rose Park le wa rota no mana tu ile na ma tu mana ni so na yo to fa fine na o i Utah ai sa wo lo le sa lo tangata a te o matal no a introduce mai o to fine o longo o le au tau ma fo po le posi ma fine no fo Utah pe na tafao to fo Utah ma fine no fo sa ya wa le ke ka ma fai ai
ia o leo kele fo leo mara sai sanga nga pore le ai ka kau fa no te mi tonu ale na le wa amata na tau foi le manga ngai mai le foi le tu langa le va o la ulim fia me ai mo ia ele i kele kele la wa amata na tatu va ia tua e share me o ka ma kai fika ala fionga le sa fa pito o lo binga la utala ma fa so ila ia na saulo le mai time fo mai olon tu ngane ia o pa hulongo tino Filipo tala no mai rola mai o la tu fu ila ia tanga mela le mai ele o moero la tu vili la ko kuangange e nga kaimi ma fai ai do something the hit and run do something awange I wai o tangata ma tuala ngolango ma lo temina ia nai ona tau ai ngai yuta kairo ya longo I le mo ki wa ka ko ita pipi a o lon to fine mai la to ma to feel wai tuala ngolango fenga malo fast ma uma ko fa ia ya fautua mai fo ia ja uma ta proclame keep on pushing mai makwa ma na ia tau longo pea fioi ia o ke le rola por fe o ye ngi kai por bia o koefia fa longo mer ko finge ia nai ainga ona ole o matua se ai singi de me o ye se ka como ka por ia ko ka ngo fo yo ka lelei ka ko punga mai ka lelei ka ko Victor Bion men ka ko yo America last year okay asa ula su ko o le si o ringa okay yo ka ka ke masangi fa mai sorry fa ko kala ya olha fa mai e ke lo si kamba le fai so e lupo kala masiaka se o le nefio se o vole lo longo fa ko la ke lo a o ko o fo la ke mama mo ya o vai nga la wa lunga na le ya tawa a le la utana noa tu vai nga ile vai nga lo loto fa le nganga o le mele nga lo ngai longo I Samoa ua maula ngadu ua mau nga la ko fa kali ha usa mo e failang kan shame kifangero fa me shame kifangero fa me yes le ya tawa ele o se mele ngadu I Samoa ya ua ma e ala la ka fe o e mo maior kan ka le vai wa fo o ia o ngar kangi re kangi ya wa ele pe se o ia kan foi o ia mango o ia o ngar kangi mo ya na alua ko sui kom singa le ia I malanga pulenga ele karia inga ngi kom singa fe kangi singa ngaka ya aya se meu que fa kai ia masanga Samuelu la fa kai le mele ele ai ele kere kom singa la ku e ko makangi kangi mai ngaka pe mafu anga ngarenga ko o se ka peki ya ko e uro ngana kau aya ko ya o ko me ia me uma anga paura ka alo ia lang kangi o ia ngfa kangi o le ala mongalisa ia me nga lo ko fa ko shame shame on you malo fe wa mau Samoa ngo fo ase I umu se kau fa ka fa ngol ka upule ngo ka u ko la ia vai le mau ngai fe levanga lafi levanga la lafi nga wa nga taket mai yaru Samoa yaru se fai a wa mare waku Samoa o ke le waku ke ya le waku ki fa fu ai vai ge mer ki fa ro fa mi on ko o mo kwa se signora ngabera o va foi la ukala a kai o ele nganga e ke malangonga me ale nganga ai aka kai o mai le fili ia nga ole ma nga mare fe e ke ia la ko fa se nga me se la ngolango se judicial review nga ela ko lama u Samoa o le nga ela ko ai ia fa ma ile o la fe e la lo ulu nga nga ngofo ile HRPP ioi le va yo ye le va nga ngofo ile ya ai runga a o le la ko faunga uma le nga fai plan uma la vea I maleri le o team le ko kongo official lawyer city ka siria kanga ka kunoa ile alo foi sa ukala ka ule ka ngonga kuli ese mo official lawyer city mai avakele ya
si le HRPP le anga le nga malafi ko i ale wale pala ko pom ha ya wale pat pom langor kangi dia e muli kangi fongo ko ya o le urua ikangi le ngo usu e ha ko kongo makanga ruenga le le fa fonga mai o ke do fokus kala e lua o le urua ikangi ngai ai o longo mamongarisa ya ke official kangi ya oso mai fongo ko e pa mai langa kangi langa mai I ai tongi fa fo I New Zealand le kaulia ya ko ngamia ko ka milo fongo ko e haru fa popo lang kangi le ruai kangi ai le o kangi fa sionga la ka official le ai official le ia sira fia sa mo adwa ku le kirkiro ku makanga ruenga le ele ka kause ko msinga o leo nga fa ka singa makanga ruenga mama ye ko inga kangi fa pengi ave sero le langa ko awa anga fa pengi ya ola ku maulanga kangi le langa original kang ele va veo so isamo ai wa ye lo wa fa le ha nga inga le langa ko Russia ilo isamo e ko ka penga ka finga ha usamo ia wala faku o mera nga ro le samo e atua ele ia ro fai se me ale se judicial review ele mo moron ke me ro e o vai anu fa mama me mai va se rongo le vai sau pau all these years nga fa mai mau lo ko finga ko mesinga o leo ma ko ngi o ai ke vai ke le mara malama e ke ra ku nga ka mai sentence kasi e sui se me nga ka mai kala kasi ai kasi lava me nga la inga e alu sa moa ha ko ka loka shame shame sawingi usila akele so faku sawingi usila ka fe tau ye fa msingo ngare ingi usila ele o fok ya elongo sawingi usila tawe mai au kangi nga ka o ka fitangi si le vai na ke lo ku le court house ngale ale atu ai peli mami o ki sa court house le rango pong sar me se bango su makuai le court house sau ia mai au kangi maka penga mai ngau interpreter mangi au translator mangi au sa ma mani mongi mo mau yai ai le ma o fe ia ngasa mo ona mate ia ile o tupu astama ole me mau le ru pasesi wa mau le kokongi ngor pasesi po nya wala kokongi ka abaku yo menga ngari ngaru la ngala ngaru la mama le atawa ngaru ma fa ola o ke ko ai ka ngu usamo wa va ai le mau kangi nga sa ungi ai send mai fo ia dia u tu ele uso ele stangata fa mai asi wa a kare mau mai o ka mo Chris fa o fo le manga kusinga ko ale wa pisi solo le fa mai ia longa uso le mau ke ka aro fa kasi fa mai se senga kusi le fuila sa ungi Chris langa su e fai a cuore le cusine e fa cuore le curi le fa malolo o le sina mele la fa kuinga a fa yolea a ver kula fo ele ka fa a fa maungia ia meian ko ia ile lilia ya a fa maungia ele ka kaulanga or fa muka langa wenga a ver kula fo li collection e vai la ka ko ia ya o le tala le na mareu ile maor ka wa vai o ia ai si la o le o sor ka malonga oh this time ya ko vi fora ka maro runga ko fora ka vai ai la ga vai go vai la ga go fo mo ku le o fulero lon ko ngale fo mo o le ko ngale ko go fo ke mi ya ya le nga ola ngofo nga e ke vali yango ya inga e uma e amala ipuva ya isangai or karan nga mare upu mare ori pa ngole ba ngai le po so ngaro ngai le vanga ngai oh yeah ya le fo sa uya le si mai ka inga le wo pe yang over corrections ya o sa ulo fenga venga ngai asa la fo ko finga yo
alenga associate komisinga Samo ma ka mo ngi ko fi asa ka mo mai o mai de official leo nusi ila ko associate komisinga e o ka ko vai la ka ko ye ai o so ilang kamare o so isa mo fa ka ri mai ya wa la ku fiu ka bar aga fiu o mai ka wa email si var ma mo nga ya so ye le ya ka o ko mo pa fo le se o ka wa ma fo ri bere o fa ye longo kama foi le ka ke ngofo foi ele kinki re ka ke ngau ka ke si var ma o le me la sa foi me ya ka mai le pese o ka ka ku ya o ka ko sa fa seki pa o mai ro mar pese wosi o kala alo ai ngana o ma o ke le o le pa la ka o ko ya ai ko lo si lo le ai ku e lo marisi fa va si ngai sa fa ya ka usanga nga ku e a maure di mor kinki o si siva ale la buka la ko ki faro e si oi nga venga ni o vai me fa pena ke ya le o ka la ku wa ku e kinki no aru si siva maris ai o ka kifa wa ke ya ris ka kare ka ke ere masangi ala wo ka kifa wo ka sa fa ya ka fa ma so pa va sa ma wa so o anga e wo yo fusi o fai kio ke ya le wa ka nga fe ya ka fa kara ngoa ya ka fa ngai o ngai sika mi ko au kara ai le fia masangi ya ai o ngai la ku mo le ile me nga la ko kuri o ka o me ko nga le o kupu i la ka ma o pel Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Usano me nga le o kupu usanga la ku ka maro mar ka fa pe le ki yo va le fe ka o ri mongi hika kula epa e vai fe ka lo le la o le mo arrange la camera o le vanga ele nga ole ele nga ole ka penga o mai fo o mai ka ko fa kari lela ofa ye fa mai lela fa nga ko ka mo team le ko ile lela fa ka ko ka ma le la fi i lo vision lo ye city e fa sufi mai ia nga wa ku runga now au mankuai o va vai ku ngo fa mai posta o au Hazelman ai fai lau post foi le fa mai wa mention it observer wo fa yaku ofa uma mai me ia ai pe now let me say this to you olo sap ngalei lo wai sap kasidea kama fiame ia le kulo wa sofa au langa ke fa lo le sofa au fa le lupo ai ka sa wiero ngai ngonga o foi le ngorga. What's his name again? Hazelman. Le fai uia le sai i le official wa onga le sa CEO official onga. Ka ka pe fa fingi. Ioi. O winga na lautala. Le go ka ngolo posta kuirunga emailinga o emailia ia pertaining ya kia uma ulo ia makukarangwanga. But it's okay wa umar case. Ya o ka ngolo fa aria kuirunga. Sei sila e mai kilo ia yo mata. Tulo. Nga ilolia le ai ele o se kalang o faku walanga pie kau sarcastic le di mang kala foi fa bai papia ele o fanga kuase ala le o manga ele foi ke fai kau ia ma fai fo pole aso fa fia poko nga e ke nga e ke li foi ke kilo ia nga le menga nga o fa mai pe nga o fa I'm sorry be fa pele o fanga mo ngisi cases le nga e lau ke lo Chris nga ele lo kulisi inga kulisi se uma su e falle so nga ka va kuru au kele manga foi mai mau for ka ko por kala me ko ko foi lunga nga man ko kasira kanga karele ko fa popo lenga o lenga uma fa ma vai wanga uma ko afia me uma ko ma na le osu ye nei ia le tamai tai ke CCWS lo ye oh ya io ya steino la wano lena ya Alu winga na lautala. Le wo umanga ukango kali aku yai makongi aku rungo fa kali le. Bora sisianga songa mai ko mai nga wo va ko rungo. Yes. Okay le ava kuang ikala momonga le si le. Aka kongu le o fa de lautala. Oile. Ifo rungo nga ka se kilo ko le ku le si fa loto le anga le o ka ke vai.
o kanga kangi ka expose ku umba nunga ngi ka kai ke malo ka fu ye wa fu ila langa lai lo fu po kala mengi lango malo government of the day ya le fu ila wa ku tif solo wa umba fu inga ye engalanga ufa yak kele fa ko se kala yes na offer mai they try to give me a free ride free ticket free accommodations okay arwa ko isa mo ila case ya on le wa kari ai au mo fo ke mi kari fo ye ile ka fa mangi ka fa pe ya la nga o mangwanga menga wala va o fai ma we kiri ka ya la mo foi ka wai o foi ka mai le me tati te ye tanga tale o le me wala ngo foi yak o nga lu nga malo ke kele nga se e ma ale ka ke logi ka sia ka le lo ko le nga il par mia le sunga le au le mali to ma o le wala nga foi lai ka ro ka so nga exposing ku ngo me corrupt ma me ye faisa mo fo ma ya o vinga na le na to fetu la tala ile o le wa uma o failo akua ma wa uma nga wa ma ofa mai ya wa uma ke yanga le o fa kwai le ai fa kai nga o kali ko fo nga ya ulo o le mao le o mao ko ilo ngo jambo le ya toa ma le fa fo mai le tunu nga mao ha ko fa ilanga kangi ka ofia usamo ai waki ile arwaku o ke le aru isamo kifa eroa lango marimo ai le siva nga fo le wa munga mangi o tika ki free I fa kususanga e lua le funga le akalenga pu e samo ma akalenga pu e no ba le place se nga wakanga e lua se mega pe se la kale kongol ka vale ya na wa se le nga le la umana na se de tula io na ya tawala buto e foi matua I vai lava ya la kale ba le lo ko fo fa ko le yo ra fa ya ka ni so le sila ka nga po kongol ka vale le yo es se venga pe se yak nga se sia que agora ka pe ni se solo le yo fa ya ka le ka si foi fa ya ka ba ele ase se nga ka ya o mo kwa nga ya fa nga no o mo kwa nga pelu ya fa nga na wa vai ioi wa maku vai ole ala wo fo sia vai nga wa vai ale wa maku inga wa ango ile sile mo kisa wa inga wa ango le ala kor kamano ale aka e mo ngana le sia ko so le mela ole aka fo na le fo kwa sen mangi le aka le usa ioi ko sara le aka le la ka fo na le pa si sila kura mo le ko aka lunch date la fa ka mo ya ole usala ele ole foringa na le wila ka marka mingi ngor si sila nga ka wang si sila ba isa mo foringa va ya la yo ka ma ko ifu fa kadia wa le turn up ya wa le turn up ya va be ele ko ka mo vir pa si ele anga o nele mai ngai ele o ko ele o mai le so ele mo so pe yo